Сейчас скажу. Instead of Turn "Let me right." help you," they'll say, "Let me help you." These small changes add up to a big difference in how English sounds in real life. And here's something important. Don't worry if you can't understand everything right away. Even native speakers sometimes miss things when someone speaks too quickly. Как у вас фамилия? Шакиров. Абшакиров. А.Б. Шакиров. Через 100 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Абдурахим, да? Да, Абдурахим. Если приезжаете на территорию, ждите звонка. Только утром спросите, где место свободное. Хорошо. Спасибо.